ayiwe mana we, jewe ndumiwe, ayiwe mana we, jewe ndumiwe. Reba nawe 2025 uyibuke, 2025 wakoze ibikomeye mana, ibyo yadukoreye reka nanjye mbasabe twese tuyibuke. Mana ndibuka ibyo wayikozemo, nongera nkibuka ibyo ukomeje gukora, reka nanjye nze mbikubwire kandi ngushime, kuko ari byo byo kurya byawe, kuko nawe utanyima. Nanjye mana nza gukorera, nguhe amashimwe akubereye, kuko nawe utanyima. Nanjye mana nza gukorera, nguhe amashimwe akubereye. Kuba ngihumeka ndi muzima, n'amashimwe akubereye. Kuba nari mu bitaro kandi abandi baryamyeyo, n'amashimwe akubereye. Kubabwira bugacya nkarya nkaryama, n'amashimwe akubereye. Kuba ngenda nkagaruka amahoro, n'amashimwe akubereye. Kuba mvuga nkumva nkareba kandi ngakora, n'amashimwe akubereye. Ushimwe mana, ushimwe mana yacu ikomeye, kandi uhimbazwe. Ayiwe mana we, jewe ndumiwe, ayiwe mana we, jewe ndumiwe, kuko nawe utanyima. Nanjye mana nza kugaburira, amashimwe yawe akubereye, kuko nawe utanyima. Nanjye mana nza kugaburira, amashimwe yawe akubereye. Ese mukunzi wanjye we, mukunzi utita ku byo nakoze, nanabikora ukabyicirwa. Ciye bugufi nibutsa ayo wameneye, naho ubwenge n'imiryango ntacyo bimara. Ayo maraso niyo yangize uwo ndi ubu, naho ubwenge n'imiryango ntacyo bimara.
ayo maraso niyo yangize uwo ndi ubu. Ese mukunzi wanjye we, mukunzi utita ku byo nakoze, nibyo nakoze warabyiciwe. Ciye bugufi nibutsa ayo wameneye, naho ubwenge n'imiryango ntacyo bimara. Ayo maraso niyo yangize uwo ndi ubu, naho ubwenge n'imiryango ntacyo bimara.